солисти гурӯҳи Билол Шукрулло Маҷидов. Дид ки Нозим рафт, дид ки ман рафтам, дилаш аз саҳна хунук шуду. ин суханро дар ягон барнома, дар ягон суҳбат гуфта будед ё не? Не. Ҳама одамо таъриф мекарданд, Россия, ман ягон рафта набудам. Раис кани ва президент кор накард оз гуфта. Ҳоло ҳамин гуна гап зистодаед ки гӯё ки синатон аз 50 рафта. Не. Шумо ҳамсини хелки ман ҳастед. Тӯи давом худаш бо доба чӣ мегӯяд? Тӯи давом тек гуфта, ошноша хизонда бурафт. мо ҳеҷ гоҳ аз ҳамдигар ҷудо намешавем мегӯед. Ман худам куштагӣ мора. 3 бор 4 бор куштагӣ. Ман калон мешавам. Кадом сурудро гӯш карда истод да эт. Дарёфтам, ура! ситораҳои шоу-бизнеси тоҷик, ҳунармандон, ҳаҷвнигорон, рӯзноманигорон, варзишгарон дар лоиҳаи нигоҳи нав. Мусалимҷон Саидов. Салом алайкум акон, нағзми шумо бовар кунед аз гуфтанаш шарм кардем. Мана мо дӯстонро боз даъват кардем, 79 кас шудем, подписатсия кардагӣ. Лек аз шумо хабаре нест. Якум мо комментария менависем, якум дидем гуфта лайк мемонем. Чо мекунед он даъват мекунед то ё неми якои Шукруллоя. Ин яке аз паёмҳои шумо аз бинандаи азиз. Ва ин лоиҳаи нигоҳи нав аст. Мо ҳафтаи гузашта ба шумо ваъда дода будем ки бармегардем. Салом азизони ман ва он нафароне ки хеле мехостанд, ана ҳамин нафаре ки бо сурутаяш бачагиашон сипарӣ шудааст, ҳоло ҳам мухлисӣ мекунанд, даъват карда бошем. солисти гурӯҳи Билол Шукрулло Маҷидов, акои азиз, ассалому алайкум. Ташаккур. худи худашон марҳамат, дар хизмати шумо ҳастам. Салом алайкум. бале, хуб ако шуморо хушомадед мегӯем ва ташаккур ки даъвати моро пазируфтед, даъвати мухлисонатонро албатта ки пазируфтед. ростӣ шумо аз яке аз нафароне ҳастед ки дар ин барнома ҳам тариқи YouTube канали Нигоҳи Нав меравад, ҳам тариқи телевизиони Симои Мустақили Якум меравад. Аз ин лиҳоз он нафароне ки дар мо аъзо ҳастанду мухлисони шумо ҳастанд, дархости зиёд барои мо равон карданд ки акои Шукрулло меҳмони мо бошанд ва чаро не, албатта ки ҳар нафаре ки дар ин ё он ҷода муваффақ аст, мо дар барнома даъват мекунем. ва агар иҷозат бошад, шак ва рафти барномаро кӯтоҳан барои шумо ман ошно мекунам. ва инҷо як зангула дорем. мо зангулаи сеҳрнок унвон кардаем. шартан барои ҳардумон хизмат мекунад. вақте ки ман пахш мекунам, шумо имрӯз бояд ки суруд нахонед, якта латифа барои мо пешниҳод кунед. ва вақте ки саволи ман ба шумо писанд намеояд ё саволи яке аз ҳаводоронатон, шумо метавонед ки зангуларо бемамоният пахш кунед, барои ҳардумон хизмат мекунад. агар омода бошед, меравем. хуб, ташаккури зиёд. аввалин суоле ки маъмулӣ аст, аммо ман мехоҳам ки фаҳмам, чаро охир вақтҳо хеле камнамо ҳастед? охирин вақтҳо камтар бо корҳои чӣ гӯем бизнес гӯем мешавад. Тиҷорати машғулем. кам кам ҳамин мошин мегирем, мисол мошинро тайёр мекунем ба бозор. савдо мекунем. ин як санъат ки дик кор пеш намерад. бояд ки мард ҳар ҳунар ба дастида истад. ба як мард чил ҳунар кам. фаҳмо. пас имрӯз дар баробари овозхон будан шумо тоҷир низ ҳастед, бо тиҷорат хариду фурӯши мошин машғул ҳастед? Кам. аз ин лиҳоз ба саҳна камтар мебароед? худо хоҳад бо оянда бо кор карда, бо сурудои нав карда барои ҳамин мухлисое ки даъват кардан моро барои онҳо пешкаш мекунем. фаҳмо. чаро не? танқиси молиявӣ ҳаст ё нест? танқиси молиявӣ? бале, маблағ чизи асосӣ дар ина намегӯям. фаҳмо. хуб бошад. ин вобаста ба кайфияти шумо аст. хуб, гурӯҳи Билол кай таъсис шуда буд ако? гурӯҳи Билол соли 2002 моҳи май ташкил ёфта. якумин албоми Нигорам буд. ҳамон вақтҳо як рӯзҳои аҷоиб буданд. ҳама як сурудое сохтем, сабт кардем. худо раҳмати Илҳом Рӯмонов буданд, одами нағз буданд. хонаи ҳамо рафта ҳамин чизро тайёр карда, сурудҳоро тайёр карда якумин бор барои мухлисо пешкаш кардем. як рӯзҳои аҷоиб буд. соли 2002 бинед ки гурӯҳи Эҳсон ҳам соли 2002 таъсис шудааст. ҳамин хеле яъне баробар буданд таъсиси гурӯҳи Билол ва Эҳсон. фаҳмо. хуб, ва ман фикр мекунам аз ҳама саволи асосие ки ҳаводорони шумо хеле мехоҳанд фаҳманд, чаро гурӯҳи Билол аз ҳам пош хӯрд, аз ҳам пошида шуд. яъне аз ҳам пошида шуд ба оне он ки шумо албатта давом додед гурӯҳи Билолро, аммо чанде аз ду нафар аз
пайвандони ин гурӯҳ нафар. бугем? Се се нафар нафар пайвандони будем, ин се нафар гурӯҳ будем. бале аз гурӯҳ рафтам. ин саволро ба ман дар кӯчаҳоям бисёр метиҳанд. Ман медонам. Аку ман ба ҳамае ки одамо мефаҳмонам ба ҳаминҷа гӯем беҳтар ҳама мефаҳманд. Бале албатта. вақте ки соли 2002 гурӯҳи било ташкил ёфт дар ҳамон вақт мо се нафар будем. фатҳулло, нозим, ман. раисамо абдувоситако маҷидов. амаки худамо ба мо раисӣ кардан то соли 2005 кор кардем. Сарпарастам будан ё не? Сарпарастам оно будан. Кор нақш шуд, кор рафта истода буд, хай мо байма Нозимҷон як Россия чағзда мебиём гуфта рафт. То 2007 ҳаминҷа мо 2 сол бо аконки давом додем фатҳулло кади. Кор кардем, ҳамаш нағз буд. сони баъд кимчихел ҳамин вай шуд ки чихе гӯем як одамо мегӯям як дига давлат барои дига шуда меби мегӯн. манам ҳамихе хостам рафтам 2007. баъд сони ҳаминҷа Нозим ки клип кардем омадиму то 2008 кор кардем бо. ҳамин гади сони чӣ гӯем? Нозимҷон гуфт ки як Дубай барафта мебиём. як личейника мебиём гуфт. табобатка мебиём гуфт. майлаш гуфтем мо онҷа ку тӯёи бисёр гифтагӣ вай пойда шидем. баъд омад як вале мо намедонем ки вай ондагӣ телевизори Азия клипша нишон додааст. Дубай гуфта. дида ҳайрон шудем. ман гуфтам амакам гуфтам дӯстако гуфтам вай чӣ хел гуфтам мо тӯи гифтагӣ вай пойда шидем гуфтам ин онда амихе клипка бирандааст гӯем. вайам ҳайрон шудам. ҳама шок шуд. масъалати пешакӣ набуд? не вай гӯякун личейни мекунам гуфта рафт. табобат мерам гуфт. ҳай рафт. мо табобат мекардем зида гӯем не рафта табобатам кард намедонам. ҳабора клипка онда худаш акун дилхости худаш ки худаш хиёлаш буроғду кора зада гардам гуфта мехи кард. аҷоиб. ин суханро дар ягон барнома дар ягон суҳбат гуфта будед ё не? не. аввалин роз. ина ман ҳеҷ ягон кас вале нагуфтам ягон телевидео нагуфта будам. ҳамин роз даки хайкун шароит шуд гуфтам. ташаккури зиёд. яъне аз ҳам пош хӯрдани гурӯҳ ҳамин буд сабаби асосияш? акун надонам вай худаш акун ҳаминро хост худаш шуд. баъд аз вай худам ман шуда. пас шумо занг зада нагуфтед ки мо тӯйҳо гирифтагӣ ҳастем? гуфтем вай гуфт аку хай кор ҳамин гуфт. аку эснаш худам кор монам гуфта ҳамин кора зада гаштамин. ва шумо ҳам зид нашудед? не мо чӣ мегӯем охир? фаҳмо. ихтиёри ҳар кас ба дасти худ. фаҳмо. аҷоиб. хуб мо аз таъсисаш гуфтем, аз рафтани Нозими Юсуфзод гуфтем. пас акаи Фатҳулло куҷо рафтан? акаи Фатҳулло соли 2007 ман Россия рафтам гуфтам. бале. ҳамон вақт ки ман рафтам акаи Фатҳулло дилаш хунук шуд асана. дид ки Нозим рафт, дид ки ман рафтам дилаш асана хунук шуду ҳамин ки ман дига намебурам ба саҳна. чунки мо се нафар будем. як нафар кам шудем, бо як нафар кам шудем, худаш якта худаш монд. ҳамин ки тоба кард вай. фаҳмо. имрӯз чӣ кора ҳастанд? тиҷоратӣ корҳое ки чӣ хел фаҳмонам шумо мошин бо корҳои худашай. аз сана тамоман дур ҳастанд? аз сана дур аст. камтар буд ки 2014 буд. ман як гуфтам пешкаш кардам гуфтам биё қатъи як кор кунем, як клип кунем гӯм. не нагуфт. биромадем боз клипҳои нав кардем, кор кардем барои мухлисо дидан ҳамон клипҳоро. хай бо ҳамин хел ваш шуда як вақт шуд ки як гуфт худаш ки биё коҷон худат давом теҳамун саҳната ман аку пир шудам гуфт. ман аку дига корҳои худа бикунам гуфту ҳамин хикада вай дур шуд. фаҳмо. он нафар бародаратон ҳаст? бародарам. бале. дуруст. инҷо шумо дар бола гуфтед ки соли 2007 ман ҳам ба Русия рафтам гуфтед. ҳамин хел шуд. сабаб дар чӣ буд? шумо ҳам барои клип ё ин ки корҳои чӣ гуна сабаби сафар? 2007 рафтаги ман сабабаш ҳамин буд ки чӣ хел фаҳмонам гапа розаш инҷа ба тоҷикистон багаштам. хай худо шукр замини худо монааст. гуфтам як Россия дида биём гуфтам унҷа чӣ хел. ҳама одамо таъриф мекардан Россия. ман ягон рафта набудам. гуфтам як бор бинам ҳамунҷае чӣ хел будааст. гуфта як обу ҳавоша бинам. гуфта рафтам. хай рафтем камтар кор кардем унҷа. як магазин буд, магазини Реал буд. дар ҳамунҷа кор кардем. корҳои мо аку мерчендайз будем. мо ҳам коргаро буд. коргаро мисол кор мефармудем. аҳо кор мекард ҳамин. як калонамо нав шуд. баъд аз вай моро сони фирми мо буд. ҳамин фирми мо ҳамаи вай кард.
تمام سال بعد از اون سال قطعی نازم جان برآمدیم و یک شهرش برفتیم کلیپ کردیم سیام کردم اومدم علایارم کلیپ کردم اومدیم فهم عجیب من راستی گفت هنگامی آموزشی صحبت البته ما پیش از آن که صحبت کنیم مصاحبه خودمون رو می‌آموزیم که در گذشته چه کارها کرده است چی موفقیت‌ها دارد برای آنکه مصاحبه جالب‌تر صورت گیرد و ما از زندگی شما بیشتر آگاهی هم خیلی کلیپ‌های کهنه شما رو تماشا کردم سال‌های 2004 بود 5 بود 6 بود نمیدونم از اولین کلیپ‌هایتان در دهه عموما کلیپ‌ها گویم فضای یک تاریخ رو به یاد می‌آورد گاه خودتان همین چیز رو تماشا می‌کنید یا اینکه نه من گفروسش نمی‌بینم شرم می‌دارم اونو ببینم دوری بچگی و که افتاد دیگه بودگی حسنا دیگه بودگی شرم می‌دارم خودم بچه‌ها می‌بینن دوز خانم هم دیویدی هست میموند می‌بینه تماشا میکنه فرزندم خودم لیکن خانم نیستی اما کارو وقتی اوره خودتون تماشا نمی‌کنید نه من خودم دیدگی وقتش اند دیدگی شد بس بهترین اصلا یک چیز هست استادم همیشه میگن که اگر تو اولین برنامه رو بینی و خندت نآید و شرم نداری و از آن راحت کنی تو پیش نرفته ای اگر تو شرم داری این رو کشیدی یا این رو من نمیبینم گویی یعنی تو پیش رفته ای انلکه تو دیگر شده فضا دیگر شده است همین گونه اندیشه است من فکر میکنم که با گذشت وقت البته زمان دیگر میشه و تغییر میکنه همین گونه خب تشکر ما اطلاعی دریافتیم که شما در جماعت دهاتی وروغ در جماعت دهاتی وروغ خیلی به توی زیاد میرفتید امروز هم میروید به وروغ و یک اطلاع من دریافتم که شما هنگامی برگشتن یا اینکه هنگامی رفتن خطا نکنم شما رو در سرحد چون راه از آن قرقیز بود شما رو میدارن در آنجا چقدر فرصتتون رو میگیرن انا همون قصه این قصه واقعی است یا کی اصلا این قصه شدگی است البته چگونه رو خود نقل میکنید اصلش گیریم همین 2002 ما اومدیم در وروغ گفتید همین یک چیز هم اومد همون سالی که 2002 بود همون دوریزی ما به توی‌های وروغ بسیار میریم حاضر همین آدمایی که پیشتره همون سرودهای ما رو گوش میکردن توی‌های آنها رو میگذروندیم حاضر ببینید که اوج فرزندای همه توی میکنن باز همین خدا خواهد بعد 2-3 سال دعوت میکنن بله بله همین گفتم اون زنگ نیت همین بکی خدا خواهد من توی ما هم گذروندم اگه توی فرزندم هم میگذروندم گفتم همین چیز رو میگویم به ما وروغ به ما رفت که ما در کن چی گویم همون داره جنگ شده ایستاده بود قشلاق اکسای هست بله بسیار وقت اون جمع مونن با مردمی وروغ بسیار گپاشون میگریزد همین آخرین وقت دلم بوزی میکردگی شدگی همونجور میرفتگی شام دلم بوزی میاد که همونجور تیج باشد گفته همین میریم یک رفتیم 4 روزه توی گشته بودیم 4 روزه پدریت وقتی که رفتیم یکم روز رها محکم صاحبی معرکه زنگ زده اکون بیتون میگن اکون ما چخیل میریم گفتیم راه سخت راه محکم چخیل میگذاریم ما اینجا اونجا که ماشینا ایستاده است تانکا ایستاده است ابولی و خلاص که نبرید گفتی بله همه جون خدا شیریم وای بار من گفتم خیلی نباشد گذشته نشد همه موندگی همه در موندگی اما شما رفتید تا سرحد رفتیم ایستادیم بعد گفتیم خیلی زوریم که شده شاید راه گفته وای اومدیم زمرد اومدیم اون دیگه کردیم دام گفتیم همینجا گفتیم خیلی امشب بیستیم خدا خواهد رک شد پگو میریم دیوم توی میگذاریم دیگر رو میگذاریم بله ایستادیم دیوم روز هم تلفن میکنیم سرحدنگی بچه‌ها شیناسو هست تلفنش داده مونده بود تلفن کردیم گفتیم همه خیلی گویم نمیگید حالا راه محکم هم باور کنید 3 روز راه محکم بود 3 روز شما 3 روز در زمرد 3 روز در زمرد موندیم اکنون گفتیم اوضاع عبرت کردیم خوب جنبه با همه قرایی دور رفتن دکو من گفتم خیلی چون مونیم ریسک میکنیم میستیم گفتیم خیلی پایدیم خیلی بعد از اون چی شد 3 روز اکنون وای شد که ما رفتیم گفتیم اکنون 4م روز هم محکم بشه در گفته بعد اومدیم که نمیره اومدیم زنگ شد رک شد میگه رفتیم گشته همه رفتیم 4م توی گذروندیم سنه کارو ببینید که خیلی نصیب نصیب
نیستیم رفتیم خیلی خدا رو شکر نغز گذشت توی با خورسندی گذشت که آدم ها سران رو وای شدن ترسیده موندن همون وقت که گفتم با این رها اخلاق باشد این دواش چخیل میگذاریم چخیل میمونیم گفتم با دل وای شده میسد باز که میسد همونجوری فهمم بهترین خب بیاید از این فضا کمی دور میرویم اصلا چوستوی عمر میگن حسیت حجبی شما چگونه است کار خوب هست یا اینکه همه جهته همه جهته یعنی در حالتش شما جدی هستید در حالتش میخندید اصلا عادتا پسی پرده مثلا هنگامی با دوستان شب نشینی ها میروید یا دیگر جاها میروید با هم دیگر لطیفه گویان میخندید یگان قصه ها رو قصه کرده میخندید یا اینکه عادتا این چیز رو دوست نمیدارید لطیفه من خودم بسیار دوست میدارم پس یکی از لطیفه های شکر با جدی فرو حالا لطیفه گویم اگر لطیفه خیلی رئیس بودیانو پولشون بسیار چی گویم چاته ویاشون بوده است و اخرانیک میگم اخرانیکشون محافظشون سونی بعد همون مرد است که رئیس جوریتون قطعی ما یک جا میریم شما همین پرزیدنت میگوییم با پرزیدنت بالای اون کس غلطی دامونه دیگر میدورد و چیز همین پرزیدنت پایین میکشتم افتاس من همون 99 اتاج میبرم افتاس همون جوبه یک شناسم های همون میبینم اگر یه چیز افتاس اگر ویاش اومده موند شاورش اومده موند من همونجا میگرونم شما همون پرزیدنت کشتم افتاس من نمورم مقصد بیا خوب شده است رئیس خوب شده است هر چورش به یک چمدونی دلار دادین بروندیان لیف کردی بعد بروندیان خیلی دروندیان اکن خیلی دیده است و دختره که دیده است خیلی نغز می درست میکن ایسی وای که ایستاد اکن زبان خوب شده است گله داد بله هم تو همین زنک ای شوهرم اونده است گفته سو پیش در به دویده رواد این بچه هم رئیسم چی گفته است خواطر نشم حساب میوام تریزه کشوده که بعد تریزه خودش قرونده است دختر اکسونی در کشود که چهتا اخرانی که اومده است رئیس کنی و پرزیدنت کار نکرد است فهمم بله خب اما کمی دیر کرده شده است خب تشکر سلامت باشید تشکر زیاد خب بینید امروز هم مکتوب‌های عاشقانه از جانب هواداران گروه بلال میآید برای شما اکنون که ما وقتی که خانه‌دار شدیم شما همین گونه گپ زدید دارید که گویا که سینتون از 50 رفته شما همسین خیلی کی من هستید نه مایلش این گپتون خیلی روز گپتون روز نو وقتی که خانه‌دار شدیم تا همین وقتی که خانه‌دار شدن گفتی شما مکتوب‌های عاشقانه بسیار بود با کنسرت میرفتیم با توی هم میرفتیم بسیار می اومد همین باور کنید همین خانه می اومدیم یک چمدان یک میزا سیتکه می ریختیم خانه همین پوری همین کاغذهای وای بود مکتوب همین خواهرکم دیده خونده وای که میشتن خدا رحمتی اوچم خانه بودن خنده که میشتن اوچم اگه روزای عجیبی بود خیلی اوزر کن چی گویم اوزر کن فرزند دار شدیم خانه دار این چیزا دور شدگی مثلا با ما این چیزا نمی بیاد خودتان هم ایگنور میکنید خیلی بیادم ما خودمو میگرانیم گفته نخونده هم فهمم بهترین خب اصلا ما اینجا از مخلص گفتیم چی فکر دارید مخلص با وفا بوده میتواند یا نه به فکر شما مخلص همه وقت با وفا بوده میتواند مخلص همین مخلصی اگر اشدی باشد همین که با یک حافظ مخلص شد تا مردنش هم با مخلصی میکند اگر با وفا باشد بعضی آدم ها هستند خیلی مخلصی کردگی مثال یک وقت مثال حافظ ها کمتر اتلیزار دور شوند بعد دیگر حافظ ها مخلصی میکنند خیلی هم بسیار یعنی امروز برای تو کف میکوبند فردا برای نفر دیگر خیلی اکن به این هیچی گفته نمیتونیم ما این از وی خداوند با آنها همین خیلی وای میبیاد چی گوییم مخلص ها هر خیلی هستند همون گفتم با وفا بی وفا مخلصای با وفا تا مردنشون مخلصی میکنن بی وفا باشد کمتر وقت به دیگه کسب مخلصی میکنن همین خیلی باشد تشکر این نقطه نظر شما تشکر خب بیاید از ایجادیات شما کمی بیرون میرویم اگر اجازت باشه مایلش به فکر شما از همه حالتی ناهنجار و ناگوار در توی چه است به فکر شما ناگوارترین ناهنجارترین حالت یا لحظه یا یگان حادثه نمیدونم در توی ها بسیار حادثه ها میشن مثال گیریم وقتی که 2005 بود یا 6 بود در قسط قسط توی گفته بودیم امروز خسته ورس همون وقت یک داماد چیگم داماد زدروی بود توی برفتیم خیلی توی گذراندیم همش نغز وای یه عملی همین رقصه برام اومد و رقص کرد
یک همون جوره داماد که چقدر رقصای بینور کرد رقاصه کردی بعد همین داماد خیست و عجوش همین پیشش هم دو استاد هم همین چیکی هست زد قرون و بچه برامده غیزوند توی دوام خودش با دابا چی میگه توی دوام تیگفته آشناش غیزونده برو رفت ما گرم ما شاکی چغیلی توی گفته همین خیلی لحظه بسیار آمد با بچه که زده نمیدونم چی کار کرد آمد با جوش بشیش درش توی گذرام میگه خیلی بسیار چیزگونه آواتان میشود خیلی عجیب خوب عجیب تشکر بیاید کمی با تاریخ سفر میکنیم با تاریخ با مضمون صنعت نه با مضمون دیگر خیلی میخوام فهمم که بچگی یک شکرالله چگونه سپری شده است بچگی ما خیلی گویم دوری مکتب گویم دوری دیتساد کدام لحظه جولی واسه ما شروع کرد ماگو گپروزش دوری دیتساد نظر ویامانده نیست از فکر برآمده که خیلی دوری دیتساد بود که اگه میدونم که قطعی پدرم دست قپون که میرفتم قطعی مادرم میرفتم همین چیزا خاطر دارم اما در اونجا که چیزایی وای نبود در مکتب گویم اگر در مکتب بسیار کارهای وای بود اگه چخیل گویم اگه بچگی بود شوخیگی میکردیم یک کارهای عجیبی برای فوتبال بازی میکردیم قطعی همسیفا برآمده یک خودم ما همون دوری مکتب سرود رو دوست می‌داشتم همین گپروزه روز نمیکنم دهم یا یازدهم بودم گروه ادیب بود همون سرودها رو گوش میکردیم بعد گروهی بالا برآمد یک و دو سه و چهار همین چیز رو ما در پرتا من خودم خونده میشتم دهم بودم یازدهم بودم همین یک دوره مکتب همین خیلی چیزای وای بود اکنون چه گم خودم سرود رو دوست می داشتم بعد از زمان سونه دیدید که من خیلی حافظ شدیم بچه شوخ بودید اکنون من خودم شوخ هم نمیگم و با معنی هم نمیگم میونه زلاتای سیریدینه مبینه اطلاعی خب بینید یک چیز فراموش شده است شما در برنامه آفتاب مهربانی نمیدونم سالی چند با ناظم جان می‌نشینید یا شما میگید یا اون نفر میگه نمیدونم کدومی از شما میگید که ما هیچگاه از همدیگر جدا نمیشویم میگید همین چیز در یادتون هست یا نیست این چیز در یادم هست کی گفته بود همین گپ رو این گپ رو ناظم جان خودش گفته بود اگر باور نکنید هم سیانکاشم باشد اگر یه بار همون من وای کده میبینید بله آرخیو رو بر جستجو میکنید بله اما این اکو چی گم هر چیزی که پیشگویی میکند این چیزی ناز نیست آدم باید که مثلا آیندهش فکر کند مثلا آدم که امروز پیشگویی کرد و چیز فردا میشه یا نمیشه خداوند میداند اکو ما حرکت ما همه خیل بود که جدا نشدن خیلی افسوس که همه خیل شدن موند فهمم این قسمت است که نه قسمت بله خب از آوازخوان شدن خود باری هم پشیمان شده اید کاری میکنه؟ نه باری هم پشیمان نشده؟ این حافظی هر کس حافظ شده نمیتونه بله این حافظی هم یک صنعت خودش هست هر کس به خداوند آواز نمیتید مثال گیریم خیلی حاضر حافظای نغز بسیار من مثال گنده نمیکنم بسیار حافظا هستن خیلی کار کردی سودند مثال ایجادوی نو کردوسیان خیلی مثال نغز این چیزی صنعت خودش چیزی نغز اکن کمتر منم گپروزش از صنعت دور شدم خیلی آینده خدا خواهد حرکت داریم یک سرودوی نو همین یک بیماری بود شفا یابیم خدا خواهد کار که میبریم فهم پاندمی پس سر شده اما باری هم پشیمان نشدید نه خیلی عجیب است اما بیشتر از آن نفرانی که مثلا این یا نه تنها حافظی کسب را انتخاب کردن وقتی میپرسی میگه که البته این حالت بسیار شده است میگه خب و فکر شما رنگ آینه چگونه است که آینه بله آینه رنگ نداره برنگ است برنگ پس طعم آب چی طعم آب چی گویم خب طعم آب با مزه است با مزه خب تشکر رنگ آینه از آن وابسته است که در روبروی آینه کدام رنگ می‌ایستد خب تشکر از چه حرفی هست که بسیار میخواهید گوید اما گفته نمیتوانید این کدام موضوع هست همین گونه موضوع اگر باشه یگان موضوعی هست و یگان حرفی هست که در دلتون میخواهید گوید اما گفته نمیشود اما چیز رو میشود که در زندگی اگه چی بگم این چیز به ابا از اینکه سوال رو تکرار کنید بینید بعضی موضوعی هست که انسان میخواد از همان موضوع خیلی زیاد قصه کند اما نمیشود دلش نمیخواهد یا یگان سببی دیگر دارد گفته نمیتواند آن چیز رو همین موضوع سیری دل بله
ҳаст ё ин ки нест? Агар набошад беҳтарин. Ташаккур. Хуб. Идома медиҳем. ба фикри шумо кабутар менишинад ё меистад? Рост меистад? кабутар ҳам мепарад, ҳам менишинад. ҳангоми истоданаш, ҳангоми парвозаш рост меистад. Рост меистад, наменишинад, да? Фаҳмом. Хуб, мори заҳрдорро аз мори безаҳр чӣ гуна фарқ карда мумкин? мори заҳрдор завролудааст. мори безаҳр заҳр надорад. мори заҳрдор гирем агар зиёнаш бисёртар. ки одамро газад. Бо дидан муайян карда мешавад ки инаш заҳраш ҳаст, инаш заҳраш нест. бисёре кас мегӯянд мори обӣ безаҳр мегӯянд. морое ки дар дашту биёбон мегӯянд ва заҳрдор мегӯянд. Фаҳмом. Аз мор метарсед шумо? Не. Не. Боре ҳам дидаед дар наздик? ман худам куштагӣ моро. се бор чор бор куштагӣ. Фаҳмом. беҳтарин. хуб, ин охирон суол аз қисмати нигоҳи набуд. ҳоло шарт ҳаст. имрӯз акои ҷон барои шумо ду намуд шарт ҳаст. Дар як намуд шарт ҳамроҳ бозӣ мекунем, дар як намуд шарт баъдан барои шумо мегӯям ки чӣ гуна аст. як бозӣ ҳаст, номашро намедонам, аммо бозӣ хеле маъмулӣ ҳаст, ин чизи классике ҳаст. хеле дар барномаҳо, дар дигар чизҳо гузашт бештар мекардан ин корро. як нафар дар гӯшаш гӯшмонак бо мусиқии баланд, як нафар ҳарф мезанад, яъне чӣ хел. ман ҳоло барои шумо ба гӯшаатон гӯшмонак мемонем, аз телефонам мусиқии баланд мемонам ки авози берунаро шумо нашунавед. ман ба шумо ҳарф мезанам, шумо аз лабони ман, аз интонатсияи ман, аз мимикаи ман мефаҳмед ки ман чӣ гуфта истодам. агар ёбам чӣ мекунед? агар ёбед ҳисоб мекунем, бинед. агар ёбед ягон шарт гӯед, ман иҷро мекунам. бинед. як чандто. ва баръаксаш. ман ба гӯшам наушник мегирам, гӯшмонакро мегирам, шумо гап мезанед, ман меёбам. агар ман ҳам ёбам, ягон шарт мешуд. хуб, ҳоло переход мешавем иҷоба. ҳоло навбат ба шумо аст. ман аз инҷо мусиқа мемонам ва ҳарф мезанам, шумо меёбед ки чӣ аст, баъдан баръакс иваз мекунем ҷои. хуб шудааст. хуб, рафтем. ино кунам? бале, гӯшмонакро ба гӯшатон мемонед, гӯшоятон кар нашавад. ман фикр мекунам ки садои мусиқӣ хеле қадар баланд аст ки дар микрофонҳои мо ки ҳиссиёташ хеле баланд аст, фаҳмида шудааст. хуб, ман чӣ гуфта истодам, шумо бояд ки ёбед. аз агар гӯед он бале, бале. ин барнома. хуб. шумо метавонед ки гӯшмонакро монда гӯед. шин шин шин. бори дигар, бори дигар, бори дигар, бори дигар, бори дигар. ин барнома, ин барнома, ин барнома. хуб, инҷа барномаи нигоҳи нав. бале, оли давомашро нагуфта истода будам ман. ин барнома нигоҳи нав гуфтани будам. бале, дарёфтед. хуб, сухани навбатӣ. рафтем. ба гӯшоятон мемонед. гурӯҳи билол. гурӯҳи билол. бале. хуб, ман калон мешавам. ман калон мешавам. ман калон мешавам. бале. сеюмашро ҳам дарёфтам. боз яктои дигар бинандоед. имрӯз 12 аст. имрӯз 12 аст. имрӯз 12 аст. имрӯз. хуб, имрӯзиша фаҳмидаму давомаша навз нафаҳмидам. имрӯз. хуб, як бори дигар. имрӯз 12 аст. 12 аст. имрӯз 12 аст. нарафтам. имрӯз 12 аст. имрӯз 12 аст буд. хуб, аз 4 то якеашро дарёфт накардед. ҳоло ман навбат ба шумо. навбат ба ман. саволҳои қиметиам де. майлаш бошад. хуб, сол соли 2021 мебиёд. нафаҳмидам. бори дигар, бори дигар. танҳо садоятонро баландтар карда гӯед ва давлатро калонтар кунед. имсол соли 2021. имсол соли 2020. не. имсол соли 2020. не, як бори дигар.
имсол соли 2021 мебиёд. имсол соли 2021 мебиёд. Бале. Дуюмаш. шумо барои чӣ манро ба ин ҷо даъват кардед? бори дигар. шумо барои чӣ манро ба ин ҷо даъват кардед? шумо барои чӣ ба барнома маро даъват кардед? дарёфтам. сеюма. агар хоҳед баъдан ҷавобашро мегӯям барои шумо. ранги оина чӣ хел ранг аст? нафаҳмидам. ранги оина чӣ хел ранг аст? нафаҳмидам. нафаҳмида истодам. ранги оина чӣ хел ранг аст? оҳистатар. оҳистатар. ранги оина чӣ хел ранг аст? ранги оина чӣ хел аст? дарёфтам. чорумаш? ҳозир. шумо кадом сурудро гӯш карда истодаед? шуморо фаҳмидам. домашро нафаҳмидам. шумо кадом сурудро гӯш карда истодаед? як бори дигар. шумо кадом сурудро гӯш карда истодаед? шумо кадом сурудро гӯш карда истодаед? дарёфтам. ура! аммо номи сурудро гуфта намедам. саундтреки яке аз филмҳо ҳаст. ҳамин гуна. ман фикр мекунам шумо ҳам дарёфтед. хуб, ташаккури зиёд. бурд аз ҷониби ман ҳаст. аз ин лиҳоз ман шарт мемонам. хуб, шумо шарт намемонед. хуб, бинед ака Шукрулло. шумо дар мактаб бачаи на шоху на сахт ба одоб бузанатонро гуфтед дар боло. баҳои чанд мегирифтед? бо кадом баҳоҳо мактабро хат мекардед? ин идомаи шарт аст. баҳое гӯем агар то синфи шаштума 5 хун будам. таъриф намонам. то синфи шаш. баъди 6 4 шуд. 4 шуд, 4 ним шуд. 3 ним шуд. 3 ба рафтем, 11 шудем, 3 ба рафтем. кадом фанҳоро бад медидед? фани чӣ гум? хоб, фани якон бад медигим набуд ба фикрам. ҳама дӯст доштамаш гум. ман ҳамин чӣ гум? тарбияи ҷисмонӣ мегӯд. ҳаминро дӯст медоштам. забон адабиётро дӯст медоштам. ҷуғрофия чӣ хел буд? ҷуғрофия на он қадар. пас мебинем. аз ҳама калонтарин узви инсон кадом аст? шӯрбо бошад ки ҳамин як обашо хӯрда, як гӯшт картошкашо хӯред, якум число мебинед. бале. шумо ба синфи сеюм мегузаред? фасли гулафшон меравад, бошед бо ҳам меҳрубон. санг пӯш дара кушоду, апӯш гамзан омша намерам. агар аз ман мепурсидед, агар ман шуморашро гум мекардам. хуб, ҳаги дар одам пур малисаҳои зодааст, малисаҳои зеркадар ондоз одамо. ёри назакак дорам, номаша намедонам. номаша агар бигӯяд. обуна шав. ютуб канали Нигоҳи Нав. барои шумо барномаҳояшро бо ситораҳои шоу-бизнеси тоҷик, ҳунармандон, ҳаҷвнигорон, рӯзноманигорон ва нафарони муваффақу соҳибдил пешниҳод месозад. мусоҳиба бо формати нав, фактҳои нав, саволҳои ғайриоддӣ, ҳолатҳои хандаовар, ҳазл, шартҳои ҷолиб бо ситорагон ва дигар навгониҳо дар лоиҳаи Нигоҳи Нав. ба канали мо обуна шав. аз зиндагии нафарони муваффақ бархурдор бош.